Halo guys, kita perjalanan mau pulang guys. Nih pulang dari Manin Sawit tadi guys. Maupun saya tereng ini dipanen. Kita jalan kaki aja dekat guys. Tuh, semalam saya jumpa di sini ular guys. Wow, warna panjang. Ya guys, tadi saya tidak sempat untuk videokan saya Manin Sawit guys. Tadi saya videokan guys ya. Saya itu orang guys. Ini orang. Guys, malam itu guys. Matching guys. Oke. Lain kali saya videokan ya guys ya. Saya buat video. Oke.